नेवाटा दथुई गो मियासाला जुल नेपाली गो राजनीतिक घटनाक्रम विकास व्यात हुँदो उइटा दुवाला छौ नौ ढंग चे पराछि मार्गा गो साला जुल त्यसका बालापट्टि साला ओ सालाइटापट्टि त व्यवस्थित रूपमा अझ कटुका हुने माउची आवश्यकता दु देश राजनीतिक परिस्थिति सक्सेना शिवा जुल घटनाक्रम देश छौ कठायो प्रतिगामी तैसे विस्तार ठसे छल होना या छौ ठुके गणतन्त्रवादी तय न छौ कठायो आन्दोलन विस्तार न्याना या छौ ठन्ठा गो वइ गो 15 गते ठो समाजवादी मोर्चा यो छौ कार्यक्रम दो वो मोर्चा यो कार्यक्रम सिंगो जिसबला उटपिटी जाति वर्ग क्षेत्र फुक्सियो न समेटेन राजनीतिक रूपमा उपलब्धि जोपट्टि त रक्षा थप मगाउपट्टि अधिकार कायो लागि न्याउन्यो लागि छौ संयुक्त रूपमा छौ मोर्चा रूपमा देखु वौख अथि वो लगात आउ जिसबला ये माले कांग्रेसी 5 मिनट न जिसे तापके माउपट्टि आवश्यक नम्बर छाडगा रास गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र लगाता हो झिसक्सियो न ख उगे ठोर छियाउ लागि थप अधिकार सुनिश्चित याउ लागि झिसकले छठा चुनावमा ये माले नेतृत्व सरकार दिया चौंदो जनता गो डेलिभरी जुइमा छिटो छरिटो डे माल तयोपट्टि गो खे चाहिँ एकदम ढिला सुस्ती अझ भ्रष्टाचार यही पिन्त कारबाही मयागु अझ मालाउ जय पिन्त प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान मयाउ काट्न हैन मनुट एउटा ठे आक्रोश चाहिँ दरबार यता समेटेन गणतन्त्र विरोधी यो नारै त एमसा चाहिँ न्यान हयाचौं देशले खना चुना ओके सचेत चाहिँ झिसक्ले ड्रिममा छाडगा रास ये माले दुन्चो पिन कांग्रेस दुन्चो पिन देशले मेयो सल मुद्याला सक्ले दुपी पासपी फुक्सेना महसुस न याउदो राजनीतिक दल दुनी चौपी 5 मिनट पाखेना छुछु कमी कमजोर जुल सट्टा चुना जनता गु आशा अपेक्षा याउ ख ज्या मजोनी जुयाचो मरो रियोपट्टि मगा रियोपट्टि गु खलाउदो जिसोले ठोक जाज ख तर गणतन्त्र वो लगा सुए मजो लगा बनोटेसे गु अफा फैदैन चौदो ठोचाइ बिल्कुल झुट ख छाडगा रास देश गणतन्त्र वे रुगा डक्ले मुखेला स्वतन्त्र दे माओपट्टि स्वतन्त्र चाहिँ सक्ले जनता त ठौपट्टि नुगले चौ खट बुयोपट्टि अधिकार सम्पन्न जोडो संविधान सार्वभौम जनता चुए ढुङ्कोडो उठेन्याउ टरौं अधिकारले साथ सुदै मगा मचान्युपट्टि अझ विशेषना खलाउ खस नेवा अधिकारियों खलाबले नेवाटे भाषा नेपाल सम्मत ठुकफुक विस्तार छौ कठ अधिकार न सुनिश्चित ज्याया चौंदो ठुले सुनिश्चित जगमको नेपाल भाषा त योको स्कुल तेगो ज्यान ज्याया चौंदो ठुके भाषिक रूपमा पठन पाठन यो हिसाबमा योको न्याउना चौंदो गणतन्त्र पक्ष नेवाटे से जिसले अझ जी छम किप्ली यो विशेषता हिसाबमा खलाबला किपु डेर गाडियो गणतन्त्र पक्ष नभान छे अझ सामान्य राजतन्त्र ठुली किप्ली दमन याउदो वो दमन यो हिसाब किताब जिसले एक मनुटे नुगले चाहिँ दो